suasana pedesaan ya. Sejuk pisan pokoknya mah. Enakna mencok roai baraya. Orang mencok roai baraya. Gaskeun. Mana gas? Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin pencok roai baraya. Kayaknya mantap nih di sore hari. Baraya gaskeun. Orang milarian roain heula di belakang rumah. Tuh. Yuk, baraya orang ngeplak kita. Onde. Tuh. Roai. Dipencok mantap. Suka. Cing dek. Di sore hari. Cicing. Wadana tuh kali itu kan. Wadana canak. Wadana canak. Wadana. Kacang panjang ya tuh. Mana? Tuh, bunuh baraya. Mantap. Dia. Udah bare. Udah. Kita lanjut pencok gaskeun. Udah hasil tinggal dipencok gimana tuh di sore hari. Gaskeun. Dia. Ada. Tuh baraya. Nah ya. Dari anaknya lagi. Cengek nak tah. Pada daun cengek lagi baraya. Mantap. Tuh. Ya. Kita lanjut mencok. Gaskeun. Baraya. Kita persiapkan bahan-bahannya tuh. Ada roainya, ada cengek
ada cabainya juga nih, bawang putih, cikur, garam, sama sasa. Ya gaskeun, kita masukin garam. Lanjut mulak. Masukin roynya. Ya, kurang cobiannya tuh. Mantap. Terima kasih tuh video hari ini Baraya, makan pencokrai di sore hari. Mantap pisan pokoknya Baraya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas ke